Ix-xogħlijiet ta' rikostruzzjoni fit-triq iż-Żebbieħ f'Ħal Kirkop kellhom jieqfu ħesrem minħabba li nstabu f'darijiet storiċi ta' katakombi. Meta l-arkeologi bdew jistudjaw is-sejba aktar fid-dettall, lemħu qadam ta' bnedmin fosthom kranju u partijiet tas-saqajn. Dan l-istazzjon żar dan il-post fil-mument li l-arkeologi bdew inatfu bir-reqqa biex jippreservaw u jiddokumentaw dawn il-fdalijiet. Il-perita infrastruttura Malta Rebecca Grek qalet kif dan il-post huwa magħruf għal fdalijiet storiċi. Ġejna mitluba li ovvjament ikonna arkeologu li jkun qiegħed isegwi dawn ix-xogħlijiet minħabba li huma aware li din iż-żona hija rikka f'dak li għandu x'jaqsam ma' affarijiet arkeoloġiċi. U fil-mument li aħna konna dejjin b'xogħlijiet ta' skavar ħabba uħud minn dawn is-servizzi, sibna ma' xogħlijiet dawn il-katakombi, allura minnu fih imbagħad proċedejna b'sistema ta' tindif apposta kif mitlub anke mill-SCH biex inkun nistgħu nissalvagwardjaw dak kollu li jinstab. L-arkeologa Debra Jane Camilleri spjegat il-pass li jmiss ġala darba jiġu skavati dawn il-fdalijiet umani. We have found a shaft and several chambers which lead into rock-cut tombs, and within those tombs there are human remains which we are now trying to sketch and excavate and document and then remove. We will analyze each specimen separately and try and understand whether the individuals are males, females, ages, whether they're children or adults, and perhaps any diseases they may have had. But the idea is to understand really the population that was there and how many individuals were in the tombs. Fost ix-xogħlijiet li kienu qed isiru hemm pavimentar ġdid u servizzi ġodda li għandhom x'jaqsmu mal-ilma u d-drenaġġ. Wara li tlestew l-istudji mill-uffiċjali tas Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali, jista' jagħti l-każ li dawn ix-xogħlijiet jiġu rilokati għal post ieħor fl-istess triq.